Poštovani gledalci, dobro jutro, 8 sati i neki minut je. Čekam majstora Zorana Filipovića za branje ovog kukuruza. Katastrofa od prinosa. Jadar zaplovio kada je trebalo da prehranim. Posejano u junu mjesecu i odmah zatim je Jadar i zaplovio. Traktor i prikolica. Nisam ni prehranio kad je Jadar zaplovio i zasmetao. Onaj ko je posejao ranije imao je boljeg uspeha. A baš zbog poplava 2014. godine u maju mjesecu sam hteo da posijem u junu. U junu sam posio, ali čim sam posejao, izniklo 2-3 pera. Jadar je zaplovio i zagušilo. Izniklo je malo i više, ali Jadar zaguši. Ovo su plodne zemlje jadarske, samo što Jadar zaplovi dovoljno u proleće 2-3 dana da pada kiša i ove moje njive 40 ari su zaplovljene. Evo sad ćemo malo Jadar prikazati. Evo reka Jadar, most za Draginac, magla je, ne vidi se. To je ta reka koja u proleće zna dobro da zaplovi. Koje su poplave bile 2014. godine, tako da je ovaj most bio od siline vode prepukao. Ovo je drugi most, novi most. Eto, to je ta reka Jadar. Sve je ovo obnovljeno posle poplava. Tamo je Draginac, ne vidi se od magle. Eno ga, čovjek radi. Majstor s kojim ja sarađujem svake godine. Zoran Filipović, selo Cikote. On meni bere kukuruz. Vrše soju, pšenicu, ječam, šta god posejem. On mi to završi. Ja berač nemam. Kombaj nema. Čovjek pošteno radi. Snimam trenutno bez gimbala. Ali evo, čovjek radi. Malo ruke trese telefon. Evo i kukuruz koji je snizak. Čičoka je malo zasmetala međa. Kosio sam, ali ne vredi. Evo ga, čovjek radi. Malo je magla, slabo će se vidjeti
kamerom u odnosu na gole oči. Eto. Šta je Jadar uradio meni? Trese mi telefon, kamera. Nemam gimbala. Trenutno. Nabavit ćemo ga, kupit ćemo. Za bolje snimanje. Loznica, moj kraj. Magla.
Sve najbolje, želim društvo, prijatno, čao.